Ha, başla. Moskovada işlep жатқан Mekençil Жаштар uyumuna tereң razılıq bildirib, şonday эле ошол жакта иштеп аткан эже карындаштарга, агайындарыбызга, ушундай элибизге жардам берип аткан үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Moskvada işleten Mekençil Жаштар uyumu жыйнап элге жардам көрсөтүп экен. Ошого кармаган оразалары ораза айында кабыл болсун. Алладан не жакшы тилектер тилеген болсо, Алла Таала ошого өздөрү жеткирсин. Vardı diye. Ne yapalım? 5000'den beri. Sizin atınız kim ece? Ben Amanova Kasagül, Maksat ayında yaşayım. 25 yıldan beri şu yerde yaşayım. Bizim büyüğümüz geçen 29. April günü taşitlerin yemesine götürdüm. İşte göğüs algan yok. Çekerada en çekildi. Bir içimde ben yaşayım. Rahmat sizlerin bergen amanatыңарды bizge yetkizdi. Rahmat, Allah razı olsun. İşinizge iyilikler bolsun. O akçanı alıp koysa ece kam bolsa ham, ağır köp bolsa ham şu köptöy körüp alıp şu ballarga dua kılasızlar. Sizin atınız ece? Eldişe Bayvar Salih şu Maksat ayında yaşayın. Şu Moskvada tuğanlar, ağayınlar, ecesingiler şunça жоқтап Asılkanlardı bergenler üçün rahmat. Sizlerge işiniz bolmat. Жақсылық күндерді көргілі. Айтқаныңыз келсін. Ece мына 5000 сом сіздерден шол Москвада иштеп аткан ораза пикир. Кандай сезе? Кандайсыңар, жакшысыңар бу? Жалпы эле кыргыз эли ошондой эле мигрант болуп иштеп аткан жалпы эле Кыргызстандык жумлай журттарыбыз силерге рахмат. Мекенчил жаштарга ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун. Ошол жакта жүрүп бизди жүрөгүңөр менен туюп, ушунчалык бизди эстеп, ошондой кайрыңа жөнөтүпсүңөр. Кайрыңарды мына жеткирди, мына балдар, бул балдарга ham рахмат, өмүрү узун болсун. Иштериге ийгилик, силер дагы эсен аман жетип келип, өз үйүңөргө ата-энеңер менен мындан кийин эме тапкан эмеңер жакшылык күндө тойлорго буйрсун. Айтқаныңыз келсин. Акчаңызды алыңыз. Салмасы. Халилова Гүлмира, Maksat ayında 11 yıldan beri işteyim. Şu 29 aprildegi Tacık Kırgız soğuğundan үйлөрүбүз күйүп кетип, чоң жоготууга учурадык. Сиздердин аманатыңыздар мына бүгүн бизге келип отурат. Ошол Москвадагы бир туугандарыбыз баардыгыңыздарга терең ыраазычылык, Аллахым ыраазы болсун. Сиздер жакшы ниет менен ушул бизге берген асылкаңыздарды Аллах миңдеп сиздерге кайтарсын. Чоң рахмат. Айтқаныңыз келсин. Altınız akçam. Salam. Uzakta işlep жатқан мигрант болып işlep жатқан ағайындар, aka-uka, қарындаштар, сіздердің берген аманатыңыздар бізге жетіп келді. Мен Марипов Дастанбек Набиевич, 1974 жылғы болам. Дайыма işіңіздерге игілік, тапқаныңызға берекелі болсын. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve qina nar bi rahmatika wa min Allah. Allahu akbar. Yaşayın Murat. Mana akçanızı söyle olsun. Bu kişi de an bizden Zahir Bey. Öyle gayet var. Şu Moskvada işlep atkan Mekençil Жаштар kanatı деген uyumga çoğun rahmat, şunçalık bizni elibizdi sıylap şunday kıyınçılık kırdağılıda bizge jardam berip atkanlar var. Şu daima жақсылык күндөр бола берсин. Айтқаныңыздар келсін. Sizden az bolsa da köp bolsa da şunu alıp koyasınlar. Rahmat sizlerge. Bul akçanı şol Moskvada işlep жатқан биздин бир туугандарыбыз şol Mekençil Жаштар канаты деген уюм бар. Şol уюмдун акция баягы Баткеним сабыр кыл деген акция уюштурган. Ошода иштеп жүргөн биздин ага эже, ака-укалдарыбыз салымдарын кошкон. Ошолорго сиздерден ушул айткан дуаңыздар илайым жетсин. Rahmat sizlerge. Allah razı olsun. Razı olsun. Makul ece. Rahmat.
Bardığınlar baktulu boğulay çıksa tapkanlar. Aytganingizlar kelsin. Rahmat ejerim.